Wakomori watukufu, ama linamna range miadi ukana saa 12 18h pile ngar ya Moroni ikaunde East Africa kamili zile razo da sawa ngar junji ababi wanuri hadisi babi da sinanyi abonge mamjuri samihi yeretari raifanya au kaya rindarenge miadi au ka 18h pile ngar junji ababi wanu ruoneshiani mbabi izo fikra ikaundo zilo nino ni zarijilia sha holiho deza hitlaf za kiteknik kay jari ruhusu ranjia yelera ya lazimu abonge Wakomori kaunga mono wandu wa sawandi sonjia banu ngamjura mbia uka yesongio sebo ilirendele ne maudhu kaundi ya rihansi banu kwa leo uka rangu juzi karjanjia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saidi Hamad Ben Janfar. Wa alaikum salam mbabana hal nahla. Mamjura mbia kaye songio sebo Yanis Mwinyi. Salamu alaikum 5 sur 5 marhaba menji Rwandi sonjia ngarimao wanruanji wenji mbavi ngakatila rimwane seneza ribihebano leo gionjema marhaba. Hajimbaye swali ngamtone neba mananga muyeshinro kamdungu yeshinro bo hajimbaye swali mduto doenjeza kamdunge na furaha mduto doenjeza epwa wanuze ntwezeno sincèrement ngamina furaha osoniho Wakomori ngamjodo ijuwe furaha Wakomori watukufu wandu wasawanjia wenji ritilate wakati homa hala ikaundo mjihunda unyo tipia Wakomori ikaunga mjihunda wa harumwe masiwa ya Komor Wakomori ikaunga mjihunda wa bonze mwe Komor haswandu wa jihunda wa harumwe ya Faransa mwana mshuhangu Hamada Salimu ikao mmonobano wanzi Salimu Muhammad wanubu hajimbaye swali hivi wanumi mdulo na wanaona she walona wafanya ziada ngani mnikoni zeto sasa Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanama Yusuf Samir to sana salamu na zimwendeleeni haini bahanu ikaundo mjihundrao Wakomori watukufu haukabanu ze video rizifanya ozinu nezerenrongo rezidone se ozinu ne haini rongo rarenga initiative rizifanya obanu ngarizifanya o hasibabu ndanyi Wakomori yode mana rajo fanya jitihadi hatarti parorongo wa luha katide shikomori heki asire shijuwao abonge osukwa leo inu trenge mada mbili zijoka nraji ujoka hanza ya elewe ngujo elewa mada ya hadani. Alaikum salam rahma Saidi mzee. Mada ya hadani de declaration ya husu omji wa Jumashongo mashababi wa Rongoa reziono sonti pia ne declaration ya husu omji wa Bangwa Lahambu Bangwa Marseille waifanya yode mada ya hadani jerna nuwe ne namna rafanye analyze mana ila ti message ya utoishi ya bahi rirenti la point fort ya hemi jimili ya he hambu ikao do mahala rais wa azalia utubuha hardi azali vanu tido to kange raisi vanu yemrumishe wa azali tena yemu hambu
azalie muhambu wapwa mtuje. E deklarasyon ya Juma Shongo ne deklarasyon ya homji wa Bangwa ngarjo uzone savanu ze analizi za hatu ne deklarasyon zila henamna za haja yode ya mwando ye madda ya wili rjo yone savanu bwa Komoro de namna ya hemi pango ifanyiwao nembaezi ya sumanazali usonime mabavu mandwa jina nen ani ngasi haruma leonja atanjaone samadda haukawa ngar jobirli ya ndongo zinji kiasi utosha abonge shangar jobirli ya mbavi ili wa Komori muyelewe ngar jobirli ya mbavi yesu ala ya he point de presse ya Maître Fahmi Said Ibrahim, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien garde des Sceaux, ministre wa justice, fonction publique, affaires islamiques, droits de l'homme. Hafanya déclaration lelo Maître Fahmi henamna raelewa nenamna rafanya analyse sheitwa ngejori permete vanu leo jeri fanye analyse heli yafanya intervention yake Fahmi abonge wa Komori ngani rudindire salamu kadwa bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. He wa Komori jimla mrangalia o habaha masamanjia banu no wa Komori mjohunda bahati mrangalie apres e video ya hatu ijo hisabanu nana wa Komori mjohunda bahati mrangalie harume ye page ya habari za Komori ikawa renge initiative na ruwashukurie riwanike mission speciali haukana warenge jukumu ya urenga ze video za hatu wazidivize harume page ya hao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Komori jimla ranti mwanzia bana. Usiku wa juzi haujana rangu zensu zarali nuzohuja omji wa Juma Shongo wafanya declaration ija yeze voti zilio zinu ranze mamera wa matete de liste huja ima depite watolo a listi ay watolo ani wa yeseni wa confirme provisoire wa makandida ka wa accepte ni makandida ka wa rejetewa itongesa sangari jua o wandu watiaze candidature za udepite reza omera riwono declaration ya homji wa Juma Shongo riwono declaration ya homji wa Bangwa wa Komori ye message henamna sisi raelewa ya homji wa Bangwa nano mji wa Juma Shongo waitowa ila wakaurema le fumu harume mabavu mandwa jina waonese ukana mabavu mandwa jina na mjipange mbaiza mbaha za mazi za hema koti ya bleu watinjie harume miji ya hatu ne mabavu ya hatu wanza warende nai ila de message wa mji wa Bangwa wakawibeha omji wa Bangwa ngari ujuao wona tarehi shale toramuorlo nilobo wa Komori wa Bangwa omji wa Bangwa mtifanye declaration mwonesa wa utukivu mlonuo halafu maudu ye mwana hanyu kaja valide wa kandida wabirivoti harumo mji wa Bangwa izo nizo ranzore zambe banu haukabane sistemu ya sistemu ya Asmanazali ne sistemu ya he mwana hahene mrumshe wandu wararu hao de namna ya urumia mali wafanye corruption wa manipule wanadamu ne miji lewe inu wa Bangwa wondo mahalansi sindia hao banu ndondondo wabangwaye declaration mafanya wa Komori waiishia pia jimla ye masiwa waiishia ye mabavu waiishia koshinda babu hemiji ikeja Bangwa warenge disposition na initiative ya ufanya mwarbati kabondo toka wafinye majagala mazevote zinu yabo
izoranzora ambe banu bwa Komori bwa bangwa nekezila mkahamba haukweli watifanyihe watitola pumba la mapesa linikilo wandwa baba wa mji wa bangwa garzambao watitola pumba la mapesa linikilo mashababi wa bangwa watitola pumba la mapesa linikilo makadri wa bangwa waruwaraza nongo zinu bahizi hisa isuduzura kazar zambe haukaya ye bazi ya hemba ezi ya sumanazali mabumba ya mali wa krompe wandu ileza hao waruware wende ngarishukuri yao eze rongo wa bangwa wa mafanya haukamuonesa mrongowa muoneso utukivu wa hanyu na banu wa fatihu wa sumanazali kakweli ngujidai kange na wandu harume hambu fatihu wa sumanazali ngujidai kange na wandu harume hambu ikaubidi ya renti ye mwananya mbangwa Nurdini yende kandida wende washindane haukweli shena mnazarongoza jiri na banu ngarujo zamba banu ye maana fatihu na mzazahe na mbabahe wa wanambwana e mwananyasi wa imbangwa ya tolo ya tende kandida sinrongo zinji dabukana ngena motori mbili zahe hambu wa muhimilia woi Burhani Hamidu na Muhammad Abdul Wahab mnashema wandu wajua wao yepua ya wandu wao harumwe hambu wo ancien président de l'Assemblée na ancien président wa hishesi wa shangazija yabo yo hambu ashananke eka kweli fatihu ngawe na mali eka kweli fatihu ngawe na makonseye wa kweli zabari hindu ulo muhara ne mwana mbangwa shaizora kanzari wonese banu omji wa Juma Shongo mrongo wa mashababi karja una mrumba baya rongoa hata jai honde lelo karja honda suiti raha shaizora confirme ubanu ni wa mashababi ya Juma Shongo mwarongoa mwamba mlemewa mwamba ani vanu kama tinongoza jisa wa Komori hamado toka ze declarations zikahandisa za hemi harbati zandisa na miji ya hele bavula hambu haukama ne hambu inu diho azalia puha hambu inu diho azalia jione saukanange na handu huze vanu azali we mhambu harumwe miji kumono moja ya hambu ngojidai kawe mhambu rawere mrumshero wana nganywa harahasi babu hindi watike voti za kweli zabari hindi fatihu ujidai kangawe na wandu ngojidai kana wedekina zabari hindi fatihu utouranti harumwe hambu wabira voti za kweli ikakweli ngojidai urumieze mali zaho ulonizo kakweli waziba urumieze mvu zaho urumieze relasio zaho ujonese harumwe hambu ubo fatihu wasumana zali shaeka leo nga mjihunda wa makandida wararuane ngofanyo analizi ukana kandida mbangu wala hambu ya himiliwa ni Burhani Hamidu yardia himiliwa tena ni mnashema Abdul Wahab ngondo wa ote mharbati ilia elminewa ujo ukawa che utarazize hayabo kutina mvu bofatihu fatihu zemvu zaho ngarzilindao ushindane na mndu wa kweli buleze voti zendendo na naboti hambu bahi na mbuleze voti ziendendo muone Mbahamadi ya bavu mwahimiliwa wa muhimiliani wajo ushinda wa perse shaleo inu leo fatihu ngojo kaujidai kangawe na mvu harume hambu hanrongo endri hambu iyo ngarijua hweli ya kanti Burhani Hamidu Abdul Wahabi wapo haruma miji ya kweli miji walona wandu nene bavu ya hambu Burhani Hamidu kajaparo shindwa rekangu himilio mndu reka hende wae haruma oshwani haukado mjina mbabahe Burhani ngena zitendwa harume hambu na Abdul Wahabi katina zitendwa zishachi harume hambu zabari hinda sumana zali ulo muharana na Abdul Wahabi na Burhani
Ekakweli mwanaho ngena rongo yapanya harumwe hambu hawewe Othman Azali hufanya rongo harumwe hambu zabari hindi mdo elimine makandida mlohara yabo ngaruonao kanga mwanzo mfanye msheto abonga hizo la kahanza ruonese banu wa Komori na wabuhemiji hamamji wa Bangwa na Jumashongo waonese utukivu walonuone zijo ujiri zode zila razamba juzi mifumo ya bira ukabanze voti zinu mguna jailia ikendeze voti za mwiso za Othman Azali ne familia he haukaya henamna za nongozi liyo mrungu yelewa ukana emba ezi banu bado kamuvansi kabati muvansi ngabwe serse emba serse andrabo hiyo na wajonese harume mabavu pia ukangwa una wandu wa manipilo wandu hao uende wa voti hau kweli watipanye msajaja mana muisha hizo Bangwa wahamba hizo nanzo nambe bana leo kakweli wa Bangwa la hambu mrambi ya kweli si wa Komori nana si wangazija kakweli mrambi ya kweli watibwe wa mapesa Bangwa mwede mhulu wabo wa Bangwa zenongo mahamba zila ngaralinda o reaction nana banu eke mwana hanyu Mbangwa hakubaliwa no Cour Supreme nge kandida yabuka jahisa na msurveye ndondrondo mveye riwonentu ashenda ya Fatihu harumwe hambu na riwonentu ashenda ya Fatihu harumwe hambu wa Bangwa nana wa hambu jimla haukabano wa hambu ngabo wandu wa Abdul Wahabi ngabo wandu wa Burhani Hamidu ngabo wandu wao ngwatanganyi hao wareijundu wahunu wembaezi ya Othman Azali harumwe hambu narele wanendo wahambu wandu wa Burhani wa mji wa Singani Burhani kana ujua uhimilia ye mwana Mbangwa woi Singanie waje mrumrwa jina premier narele wanendo yabo nyinyi wandu wahemba wahimilie mbaezi ya Othman Azali harumwe hambu namnaje rujoka uroelewa kanganyinya wandu harumwe hambu namnaje rujoka huelewa hukafatihu katimhara mruna rambie banu mruna heya rambie namnaje Fatihu ya joka urambie kakatimhara ni makandida wale hambu minhum do yahimilwa ni Burhani na mnashema Abdul Wahab paske ezionesa ngahionesa ukana nganyiwahara haukamka ufikiri ukana kama mtojobuli wa msecho hama 2019 2020 ani dotoka mwende masasanye mwalelese leo inu wabuha wandu wende wadu wajo kufanya komba abonge wa Komori wa Bangwa wafanya declaration ramashababi wa Bangwa la hambu ra wandu wa baba wa Bangwa la hambu waoneseza hao fikra ngasodi ngoni mwanyu wa Bangwa ngasodi ngoni mwanyu shabwatike wa mali zibe wa Bangwa muhulwa na mdungeshe mehe namna enzia namna maidunga mwaneze haki za mwana Mbangwa haukaba nungwa ujua wafanye namna ye mwana Mbangwa wa Nurdini ya kubaliwa no Cour Supreme na balangwa na mipango iminwa jina wa Bangwa mtilale msiuha maudu ze voti zijo urelo ya Mbangwa nzima ya Fatihu na msemtuje mravaje wanu wabahanga ngarambauze kweli babanu namna zinongoza ndisosone kazi na ujwa hujiri Bangwa kakazjiri ya mahame kakazjiri haruma miji mirwajina hiyo diyo ranza obanu eziliongongwe hatu leo wanazaliwa ekaemba ministre de financila nganzo ite muharbati
yabo na babuhe mji hauma baadhi ya mashababi wadunge hizo bangwa wahamba rikebanu ze voti zinu zikedeza mwiso za sumanazali na banu ze voti zinu ngazijoka za mwiso hena mna reaksio ya hema raia walo kontro nemba eze azali abonge mji wa bangwa mtireje idingoni ye mwana hanyu atikubaliwe kandidaturi maudu no kuru supremu mwelewa kabala bahizi hisa na mkontinye komba eke mwana hanyu muhisi ukana kaja izo mavoti zitolwa na mtema baya eze voti zinu na zivire hena mnainu nana yabonga riparao badi wa mahame nana wambajini haima babu yonti pia ni masiwa nariwombe duwa ikezinde ze voti za mwiso wanjie balbala harumenti nemba ezinu yende zayo na abonge joenda zayo ngani mwambioni na watorenga wandu na wakutobuha wandu warenge disposition wajiri balbala hamade zila ezentumbili zila zahe ze voti za bira zila mjemwone wakomori ngari subutiri zambi bana ngari juwawe mipango pia enamne mbaye zinu wajipanga wa watemu harubati harumenti yode namna bao walo wandu wa watoli yao zenongo bangwa wafanya wazamba na jumashongo ila ijibiza siwasaya holiho ila ndebavu ya sumanazali hokana wabuhe miji wa kontre mbaye zinu ila ngeindika utoma ya ukana badie kawo mji wa jumashongo no mji wa bangwa waze deklarasyon wazifanya wazidungu jusqu'au bout wabuha mashababi haruma miji mindwa jina warengeze disposition hena mna ila bademba ezinunge jona zayo bwa komori na mkontinyeze duwa bwa komori bwa amini ekari dungu hena mna inu ekari omboze duwa hena mna inu emba ezinunge jona zayo emba ezinunge joenda zenamna zoti pia fatihuka tuonesa dalilu daena mbabahe na mdadzahe ukanangwa metrize we hambu hambu azalika tuimetrize ngena mbai zambaha za mazi ya wabao mali wahunda wana postu she hambu azalika tuimetrize abonge hizo nizo na kahanzarambe vanu na muyelewe bonroba wa komori vanu hizo ruhaya vanu rezamba siwa sanga sarmansi ngarundo mbahenru rili kartumeya kartuparwa naibu shekari johari vanu ngarizamba o vanu inu hau mwauni yani riauni wa lokomori ngariauni unyi mlokomori ngaranzori mwaunini shabanu walo Faransa walo Marekani walo hu armazenti zinu rilio pia sonsi pia haini mrungu juhapo tasinge na tomaya ya hunda mbahindu yale shabanu ye tabu ngaranzori yauni nyimlo harmwe masiwa abonge nyuma komori wakati huu janga amini kwa wakati huu jaze voti zinu na zikeza mwiso ne mbaye zinu izo dezo rakahanzaru one sebanu harume ye declaration ya bangwa ne declaration ya homji mashababi baadhi ya hom e mashababi wa jumashongo wakabanu abaha wandu wabwe mato wa jumashongo waelewa ukana mahamfukare au mahaminane eri hundu hindri serse wajahunu kadongavi wambari wa voti karjahunda ndongo yabo iyo demana mashababi wanu wajuha lewa inu wabangwa ngwaona mwana hao yatukuziwa yangu hamanga Faransa ya jaya kanti arumenti yalona izo yafanya harume bavu yalona izo yafanya harume mji wa bangwa yanzo yabewa kandida haamri na juhudi za Burhani Hamidu na Shema Abdulwahabi hukabahi fatihungo totahauke hawe cheope otere wahea machi wotina kipuindwa jina bulie kipuindwa jina yende ya chida nenda nawe ubuleze voti zende ndro riwoneka wa mtuje ngwajo ushinde baadhi ya homji wa mtuje ndizo rjo hamba ye baadhi ya homji wa mtuje riwoneka ngwajo ushinde wa obete pite haukana harumwe hambu kambu kajaja premier bangwa
kajaja premier na mji mzima harumasingani na mjwaezi na shuani yabo kabati nzia yovira leo inu nartuhamba mfano leo inu fatihu wa mtuje ngojoja premier mtuje walo magonzi wengi haukatido mji wa mtuje pia shabandu ya homji wa mtuje wengi ngo magonzi kwa tina ndongo fikiriuka bandi ya azali ndawe bo fatihu rekubali shabadi wa mtuje wakodo votiwa ni washuani izo ingarele wao ngariziju wao namna jefati hujo kwa vote wa shuani kuna vote wa shuani ngojo hunda mbaha za shuani zimehao embaezi ya hanyu wa mvotini shakabati mwana mtuje uko votewa ni wa shuani yabo mwana nyasi wa imbangwa ngujo premier bangwa yaje premier singani yaje premier mjwaezi ya vote wa mtuje aishuani yabire yabonga bo zahajula hambunga bo mijimirwa jina shabo hizo de grand ville za hambu namna jefati hulo na nzia za Uvira bulaze voti zende kanga ukutimwara daura mbaba hora mzazaho msamuelewa ukana kabatinzi ya Uvira ya ukafati huu vote wa deputy arme hambu haukabanu mwana muhambu wondo ujwe mipaka ya hambu mitikati lola hambu abonga mjuo hambu heli ya kanti shazura kanzara zambe harumema bavu pia si hambu ba kujuna mru ya jembenge kandida katujwe mipaka ya hebavu kaja paroneha kabonga joka utao kabonga joka uvotewa fatihu za barihindi leo ulo muharane mwana mbangwa jibulie rione kakweli kakweli fatihu kutimuharana mru kakweli kutina zisabu zishashi bulia ze voti zendendo ubule mwana mbangwa hende shidane nawe haukauo hahimiliwa ni motori mbili haini mzima hapo nguona milkavea Abdulwahab mjwaezi na Buruhani Hamidu msingani Buruhani Hamidu reka himilia mru reka hende wae shuwaniwe yahe hodo mjina mbabahe yaurenda zema shuwani izorti adalane nduna jebanu mru muhambu yambe contraire izo ramba bana karjamba kamna ufanya gwanzima ya wizi shabati huu kutina nzia Uvira harumwe hambu abonge izo ruone sauban harumwe suala inu fatihunge haruma tabu nziro raira mbabahe ramzazahe izo kanza ruone seban mada ya bili ili urende haraka leo inu Maître Fahmi Said Ibrahim hafanya conference de presse hau point de presse haonese za hahe fikra riwele wa ukana Maître Fahmi hakaujibu l'ancien ministre Sidi mwanambajini harumumji wa uziwani hakaujibulwa ni Fahmi Said Ibrahim leo harumwe analizi ya siwasaya ni namna raelewa realite ngabo makalima fahamia arongowa mbuya elewa oye kweli kange na haki sincèrement Maître Fahmi Said Ibrahim haonesa rongo important ka ele banule juangilo auli lembelea ede hamba izora kanzaro onese banu ho kweli Maître Fahmi hakana haki haukabanu rejua reupedese yueke kartujua yolo niondo relejua reupedese eupedese na jua ngizo au kaziti ngizo emadzina borambao ezahele jua izo rambao bana ngaona wandu wenji karjaraya ngabo wandu walo na mahabba na Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngabo wandu walo mafideli wa hele jua waode maraia ila kwamba grupu abega hamadami mfano mitijua shayo example shale jua harumaze structure za kanti za kiparti ejua kaiti izo joelewa abo Maître Fahmi hakana haki parce que rangu o wakati
Dr. Salimu ya kakandida ya tobali ani logo ya hele jua hahundu wandu wa hele jua wa mimilia Dr. Salimu sha Dr. Salimu kajenda kiparti jua manabanu dizometri fahamia hamba rangu 2020 ye biro ya hele jua ya tendelo ni baruani ye miandai hisa katukubali baruani katukubali ya organize kongre ngena le jimbo la ukaide secretary generali bath kabati mrujo ujua yende kandida hele jua reke jua ngwanzao ngwa wazima pia reka kwati wazima pia haba yo ndio fahamia hamba yo question important shaizo na kanzaru wanese banu rieleze metri fahami haende kandida harumai tanraya no I feed nende kandida bo yanzo ende kandida shakabati mwanadamu mwenza miharba tumihu harumaze amferzinu ranzuwa mfungwa wa sambi ranzize balbala zilio fahami kajaparo jonesa yatukiwa nezihunda wa sambi yohamba makalima yovuriza haukabanu fahamika na ujua yende yake ani yake avoka wa hydrocarbur yo ya daula ni bank centrali yo ya daula hariya mungu wano nazali deizila mwana mabdala agwa ya hamba no metri fahami kuna ujua azalia fiwa ni mwana mshwahe kakwende homa dzihoni shaubanda ebo masihu esuki ya kaudziwa uende hotangani kutuka kuja kana nafasi bo mtana hena mnarajua ye dossier hukamuhara wandu watujo huona homa dzihoni yabo uo unafiki dizilan kuhamba tiroto kama metri mzimba ye mdembeni metri mzimba hasa hajibenua ze directive zahe metri mzimba hendo madzihoni haswale juma dembeni hasi mtuje ho madzihoni shametri fahami kaijajisa mduja metri fahami ubandaye bo masihu wende hotangani zabarhindu wasoda mtana zabarhindu wasoda madzihoni yabo ngotahudo tomduno toa yoti njema ezemego sidi azamba ngawana haki umjibu ambe kabati parti jua habaha yo d'accord ngabo izolo na haki metri fahami sha metri fahami ngabo izo na haki hauka metri fahami ngo jouer double phase kartu jua ukabanu ngabo intelligent hata ngwanzo uhadayo wa Komori hukana kutusi tene mbaezi hazali kuna ujo urambia kutusi tene metri fahami parce que ze reaction zaho metri fahami ni namna ulio avoka harumaze societe de tanku za hedaula yabo zabari hindi utoroha kakweli kuna ujo hunda za entere za hydrocarbur kuna hunda za entere za bank central ujuri bazize kangore mwazali na wazali hajojua ambie directori ukamtowe idarusi mwana msho azali do ule hydrocarbur nguna mrehemu akabanu mdu jawrehemu mdu ulo mwade sha enamna je fahami wa Komori waduka hunika uaminifu ukangore mwemba ezi azali neze reaction za hao ngamuziso sincèrement haukabanu garanzori elewane ukana mitina ujohamba hamadwandu wa jina na bewe mnafiki haukamiti njahadi sinrongoda mina fahami ya ukana hende hafanye contrary na be mnafiki yende heli mdra kuhamba mndu mnafiki wandu wa kuhamba mzimba mnafiki mikajiriwa tiroto kami mdembeni haukabanu mndu na kalifie mndu yambo aye mnafiki ekamu hadisi nrongo hende hafanye contrary hizo mahadisi hizo nizo mimi na kaanza niwonese parce que banu metri fahami kana ujua ujara mbiyen rabo na ke clair harumaza ferzino sha metri fahami ngarjuao ukana
na yode mane mba mane opposition to wasili mane position to wasili des intérêts personnels ngizo hawinji no wanru pia usoma di bwana nge opoza wanru umnika daraja hata mitide kina nkoa za usoma di bwana mimi bari yedo de farata ine tula kashkoli na mwangu wala kabato jumahe na usoma di bwana ngarjua okana ngabondrongonge na intérêts zihundrao ndazi hajisunzusa Danieli arenge plasi ya homji wa mkazi zabari hindi usoma di bwana to ya to jonesa kange na mvu sha usoma di bwana heli yaliyo haba baishwa kiki ye moroni baishwa mwinyi baraka baishwa Abdu Soifu wajomshinda harume bambao ya usoma di bwana ya wo lideri utokuta haya jibimise minga mjibiwa ya initiative ya fahami ya ukangondo ya jibimise mesure za kipolitiki harume bavuya hahe sha Maître Fahami utite wandu ubamba utipremato utodingoni Maître Fahami nganzoke clear uonese kangawe azali wandu wajue hauonese ze fikra zao zike clear hama mzimba haukamzimba hawazamba wakati ya mzimba ya kakandida 2019 hende nzuani hafanya conference de presse haonesa ukana yeye kana uhunda yezi yambe hari ngufanyo mwaha hao mahamili ya beheturu na nzuani mzimba ile te clair en 2019 ze grupu za Mahamudu Fahami wadomba hari ngojo urejeze ngojo unikayezi nzuani wo unafiki Fahami ka clair haukamzimba dezilabdalagwa ya hamba baisho ngujo kaonda ya huzo wandu pia shaifu ya hambie yehonet mzimba yeti mrotra hizo yehonet yeuka clear nizo yafanyao kawandu wadu kaujibiwa na wajibiwa kawandu wadu kautukiwa unawatukiwa shamzimba yekado babata yotoka clear nizo yafanyao shetabu mruja Maître Fahami wanzo ubandaye kewe honeti na wandu kwa tuona nezi reaction fanyao Maître Fahami isi désolé sha Maître Fahami nganzoke clair hamadu andu pia maana kuna ujua ubandaya utemharbati na banu Maître Fahami zenongozi hundrao sambi pia leo Maître Fahami de akotize owiji wa Komoro yonarke maclair zambe haukana Maître Fahami wode waramene o sambi ende asutene azali kontro Mwinyi Baraka hasibabu kujakaujibiwa na Mwinyi Baraka yoro hombi wafanya yabo ilukale o Mwinyi Baraka haja habe hakandida harumaye kote yaho yake kontro na we ngwanzo ya hulibe na banuza ngo warenda Mwinyi Baraka izo kama tujo shida ya ani Mwinyi Baraka kana katina enzi ya ushida ya hurende na ina mna hamadeli wa mrenda zenongozi hundrao sambi leo wede mndu mengoni muwakotize Maître Fahami kuna ujua ubandaya urenge sambi wede warume Dr. Muhtar urume na Sede Hassan wa Sede Hashimu wede waeleze sambi waje wake kontro ya Mwinyi Baraka kama Mwinyi Baraka bahe ngujo kauhuba nafasi Fahami eze rongozi hundrao Ahmed Abdallah Mohamed sambi leo en 90% Fahami wede wazikotize indemana wandu wahelejua na banu Fahami heli mwamba okabanu ya jua Fahami kajaparo renga karti ya jua nduna jebanu ya tolo shahidi o sikufahamia renga karti ya jua kajaparo ye dalilu wakati Fahami ya wakandida harumale jua ngabu wandu wenji wakauzamba kwa jaelewa zabari hindi Fahami ya rengwa yeze tambu zihunda wa Ahmed Abdallah Mohamed sambi leo yeze tambu zihunda wa Dr. Salami leo Maître Fahami wadu wazikotize kuna ujwa eshape haukawadu wa manipile sambi ya himili azali kontro Mwinyi Baraka wandu waelewa pia hukana hena mna Ikililu na Mamadu
warenda sambi tihindu na mwele wendo enamna ikililu na mamadu warenda sambi tihindu wanduwa ele wa ukana kabatina mna ya ukana sambi ngujoka uhimilia mamadu 2016 enamna wanduwa ele wa ukana sambi harengeezi hafungo wandu wa azali hakana mgombano mhuu dawena ani sambi na azali wandu wa ele wa ukana ekaya fahamika jenda deuxième tour sambi ngujo himilia mwenye baraka izo hata mwenye baraka hawahi hadisi na ina azali wa elewana fahami wede ajali wakauruma nguna mrehemu Said Hassan wa Said Hashim nguna mrehemu Dr. Muhtar haukafahami hukamwana wa kweli waradhi wa mzee Said Hassan wa Said Hashim hukaumstehi ndondrondo ngamzijuo hata yona ukomo ekamze Said Hassan wa Said Hashim ngwanzo edemba jini haunge na msafara fahamio urumesho ferahe nele gari hende harange Said Hassan hambeo malanzo ende ngamzijuo shafahamiwe de concerne karna uparo jwari nafasi fahamiwe wende umdu watia sambi harume miharbatinu wamtia harume piège ya sutene azali hardi wamtia harume piège wamba nzoba kuna ureda nongo wakomori waje waone kakweli ngawe inosa ileleo uje fahami ibanu sambi yaliyo hukotize njabaha makusudi shaku nganzo ani urekonese erreur wafanya. Il faut connaître les erreurs. Kuna ujua fahami ngwanzo wa komori wa hunika uaminifu ngwanzo wa komori wa huamini ngwanzo wandu wa hele wandu wa sambi wa uamini nano wandu wa hebavu yaho ya itandra wa huamini ani kakuvenu waze kweli wakubalie errori wafanya fahami narke makleri harmaza ferzin metr fahami ngawana zenjema zaho ukorendo wandu ngawana zenjema zaho kozifanya argumenti shanga wana erreur nziro nganzo wire il faut connaître les erreurs zo kweli kwa damu ya kifaume damu ya heshima sha kubali ze erreur ufahami wafanya ili hindi ili wandu wajokudi wafanye pliso aminifu sheka fahami kutu amini kuture kwani kutu uwele ukutushinda wakubali kahurende wa komori nai hau wandu wa sambi nai hau hurende sambi nai hau hummete ya nerer hanu mdu wakati mdu jwa hunika mdu konsei yende ya nerer ikafahami kutushinda waelewa hizo abu kabati mdu jwa paru amini Maître Fahami avec tout mes respects shaele wandro yele wandro iyongi wa sawa juzi ya Maître Mahamud yamba ukana yeye ayemana ya rambulo ya julo harmenti sambi yakaujua Maître Mahamud ndo wamri ya hibi wambuzi au ya wanankode yakana dawa yende yarenga Maître Mahamud harma dawa shaya kautongesa Mahamudu ya julo kangu yeshi harmenti yuhambo Ahmed Abdullah Mohamed Sambi dobiye kaujua Maître Mahamud alafu Maître Mahamud juzi sambi atoe amri ukana wanruwa voti Dr. Salimu Maître Mahamud yatawe Maître Mahamud yatawe ili uka 2019 wanruwa muhimilia shaya leo katutaha wakatindaye Maître Mahamud yakaujuando harumeti ya Komori wawandu wa shashi wawandu wa mahakama na baombi ya wandu Hamada Asira rabu hemato razalo lansiri rielewa wentieli yedao sha Maître Mahamud profite pinda parce que pinda ani le pinda ani sambi nge pinda lo populaire na rele wanendo huliwa wende kandida kuja wasili lewo yuni wala ya hubeha wende kandida hardi hamba na mvoti fulani Maître Mahamud utawa habo wewe mru hindi
yabo mru honeti yabo mru elewa wa logiki ani ndunaleleza logiki ya Maitre Mahamudu ya ukana habewani sambi kandida 2019 sambi hajahamba Dr. Salimu leo Mahamudu hatawa wanru riwarambu wao ze faliki za hao ritowa ani riwajua wao ze faliki za hao kama Maitre Mahamudu ikaubidi yenamna sambi ya hunike jirma ya tonge saurambulo harumenti wo sambi wajawarenga decision kana Dr. Salimu nende kandida iliba wewe Maitre Mahamudu uhimilie Dr. Salimu Hamada wahimili wa 2019 chez geste Maitre Mahamudu aifanya mruaelewa kana wanti wandu walona haya wanti wandu wa Joshua tahao wanu kwa tina uso kwa tina dingo shado tokana ikatindao ngwa jo haba hanu wakenti yondo bahanu emana zenongo zinu zito waswidi hanzani jimlise wa Komoro voti zinu kawati namna watojoka balbala ijo kanziro raha na ila ya heze 2024 ila ele janvier na iyo ijo utongesa deze initiatives jo urengwa ne miji ne mabavu haukaya ye decision ya homji wabangu hamadizo na haba banu mandoni kama buhamiji hamabangwa harumwe miji mabavu emasiwa yongyo hamada boruko upara wabuhe wandu wakehama wabuhe fanuzi nji harume mabavu wakomo ya feria fanuila ila ndongo exemplaire vanunga mjua wakahe situation na azali ya sumani vanu hata habaha le banguzi wakati ngutowe pasima vanu hata jana hakaze pasima parce que nguono haya monti ezabili ngali le banguzi ngali runu hao maji bwakomo zinongoza fanu zile tileje emotolanga nzo yambwadua vanu yalala haukabano embahezinu hoshida endezayo nde namna inu wabuheja fanu hawe miji hatu isensibilize ilindi wanunga mjuwabu wa Komori eze voti zinu zilo janvier le 12 ngarendora renge eziri milikishe mwana wa azali wa Komori yabo ewa uomba dua na ombe dua ewa uenda hamgangi nende ewa huzia ewa utabayana fanya ya telebaya ili ristope parce que vanu wandu wahimili azali wantu wandu walona haya wantu wandu walona vision enge gumsese homa weni humedi msaidi enge na vision kaya joka d'accord fatihu ya renge plasa mbaba yenge wandu wahimili azali ngwaona vision ngwaona hikma kwa ya jobuli yemba msajaja inu luarmenti sheka wabuli ya ngwaona hikma ukana fatihu ya renge plasi yaboda bwatona vision waloma gumsese pia yabozola kanzaru wenese banu wakomo mtineglige zedua vanem azali ngiharuma hali ngutabiho owa emotola weshonde ya mre mashila leba nguzilanga limderangeu hauona haya haukaino wakati ya jangala haruma udo ngushikitiho kukaulwane mjuu haino wakati ngamonao nizo na hamba bana ngutofanya 3 jours hapa pasma na ntumbili hakaze pasma parce que ngutabiho mrulo na uwada sukari wa Komori weka jajo paro pasuha ya tobonesa hiyo ifo ya tabihe wala riporo mtole yani renseignement banu ukana ze renseignement rolonizo asumana zali ngwanzo ende shini ahundu l'hôpital hiyo bahiye waye roho yahe ketutahashini hajohanza taratibu za Maroko izole zipongo habaha ngarjo zamba ina mna rjo ziparisa hakana plaza shini izole za roha na balamu woni habaha zamba banu ze plazahe Maroko haukayeye ye na aminifu Maroko ye amini Maroko hondo hao yasoma ngwena za relaso zahe
ngu amini ye roho ya Asuma Nazali ngu amini ndondondo kiasa utosha ukana Maroku ngwa mangaliando harume akili yake na abu hata Arabi Sauditi hata hansi zinji Turki shini do mkubalia Bwakomo na mtizieze dua embaezi inu ijausiha haukana Asuma Nazali ile banguzi kaltubona na mtuona bwa pale pasi majuzi haba hayenkovu yeliliyo isisi nyama na nguono haya ngutabiho ye jangala haruma udongo shikitiho yabo ya baki de namna inu ya hunde turu ya renge mwana hahe ya milikishensi ya rohende za harumaze treatment za ebo wakomori ngambuli yao azali ya rengenti ya imilikishe wana na vanu fatihu kutke kutu eza hunda Nurdini wa alibongo nga zwo hunda si hale emba biyo mduna elewe namna ya Nurdini wa alibongo ya katakabari Gabo hajahaba hangu hafungwa izo zwo hunda fatihu bwa komori shaizo kazina hunda fatihu hawandu wadaze duwa na zikontinye namna ya utankodo wanu habaha ngelazimu hata wandu wa kreye nkodo ijiri harume masiwa no iliemba ezinu ende zayo haukawa komori walemewa ebanu ngwajukauri dailia hando windi ngwajukahamba wa konti wasuba windi wandu waona nzaya kabati mwenje kabati maji kabati tomaya mduna rambie warengele gashila hatu walitarahani pia ili wahunde asiransi za ubaki harumenti wajimilikishe Bwakomo na babu hemiji ke hamabangwa lambu Bwakomo na wajuhe mabavu wake hamabangwa haukabanu kabati ndongoza jibiza o wakomori hau ya jibiza si wasaa hamade namna hukana wakaubu hamiji haruma bavu watie itiso heze voti zinu watie balbala heze voti zinu hamade miji ya hehambu duandisa yosi nyunkuwa ukaihondi azalia lazimu yake ampe azalika na ujo ukampe ba hambu na bangwa wa juha juma shongo wa juha izo ndizo kanza na ambe banu ewa komore amfikiru kwa wakati uja wala juzi en 2019 en 2020 en 2024 banu ze voti zabira janvier le 24 zensumbilindra ruzi la wakaima na madamano moroni muono bwa komori ukaemba zembahaza mazizo pia watawa wanja mivuvuni grupu ya gumsese homaweni wanjia marambani wa Bwandaya hauhara wa hemandamano ya kaya juzi ya abo ze voti zinu tina ukritike ya henda au ya tuhenda sharaili ya tuhenda na ya henda ifalikila dhimu ike nzima de namna ya utia balbala ze voti zinu zikede za mwiso za Asuma Nazali na hizo kwa na ujo uto kansiba ihe linu ngaladhimu wa komori mjuhe vanu nyimlo komori nyido mkozao na vanu ezishikitisha ho vanu yetabwa maji yetabwa mwenje yetabwa ezenzaya zilu harumenti yetabwa ntohole vanu wa utido tidema opposant ema opposa wa Asuma Nazali tido watabi hao harumenti ranyimlo harumemba ezi ya Asuma Nazali andrabo iyo rao anru waloma opposa ze tabuzo nzima maji kakajaja moroni wandu pia ngwa tabi hao ye kakabati ntohole yabo pia ngwa tuhunra wahula ega fikiru kana bwa komori wakati ko jaja wa ukawandu wafunge masa emba ezinu ijohonda zayo dingo ikwesi rawanu wa hema za tiablo ne makoti ya blo zemba haza mazizo wahimilie mbaezi ya ndrabo ini rasima opoza ze famiza hatu nga songo kutabia reza hao ze tabia kabati homwenjeo ka ujo kule hao maluzini ka ukwa wende wahema wanruwa heezi
baheze nyumba zitone wandu watu himilezi kwa undu mwenje yetambu nzima ewa wandu wanu wajoka uhunda ndongo hindi warambia bokoze tabungu waonao singari wonao na banu bwa Komori ngabo wandu walo mahakama ngabo wandu walo harmole jeshi le gendarmerie le polisi re AND ngabo wandu walo bet salama ngabo wandu walo ministère des finances heze instance pia ze institution pia watu ujibiwa na situation ilo harumenti wale sukuila ya hema zentumbilizila ngabo wandu wakaudo kuwa zentuli wa Komori ili azaliende zahe wandu wenji walo harumemba eziyo watu subuti rongowa watu ujibiwa tambu ezentanongo ziliyo shako watu subuti warongowa Bwakomo ngafikiru kano wakati uja ze voti zinu na zikede za mwiso bwa Komori yewe ritijerika hamade zenti ze Arabi Sauditi neze Kuwaiti neze Katari monarshi hukana leo inu azalingwa nzo ya rohe harumezi yani kema ya malikishe mwana hepu vari hasibabu indri dabo fatihu ya lona ndrongo endri yenge fatihu hakotize ndrongo njema harumenti wandu kwa tojo jibiwa yankilo ezi fadhalika bu fatihu ya tona ndrongo yazifanya harumenti kati wizi na corruption Bwakomo ye namna ya lazimu wandu waelewe vanu Bwakomo rikarjazoea rizamba ngaridindre jeze vanu madabdala hakanenti ya hatu hairenge mateka hawanaze mbwana hata ilie mwanahe na sifu wamedabdala ngeyabo hende hata hawa vice president à l'assemblée ili na sifu wamedabdala ya renge pouvoiri ikawa medabdala haroha yanke mwanahe pouvoiri wo Abdalla Halifa ya ka president de l'assemblée ya ka vice president na sifu shamnyezi Mungu nezedua za hoa Komori kazijakiri elewa wa Komori za jirihindi wandu wa Komori nga ombaha ngwa Zulu hata kwa turongoga kwa turevolte harme atinu hukana azalia ruharme ezi yanke mwanahe fatihu ewa Komore vanu sirlo harmo zenti zinu ngari hunromba hinru rili shabanu wekarihe ya vanu ngari rongo do toka mwiri muhini nyimloiwo halafu ngojo ishambaha za maji mgwaja ile ya zembaha zinji kastusubuti za rongoa habaha hauka kwa tinazo rambia kwa tinazo ambiwa wa Komori na mangalie namna raganye tere nduna rambia yembaha ya rongoa vanu nyumeni ndai kabati wazia horongoa hauka kwa tinazo hamba wakati wa Osama Bareni daunu wakati wa Utankodo daunu wakati wa unra mahadisi daunu wa Komori wakakweli azalingo na fikra za ukainunti ye Komori yonti ilo na mishinzi na parowa nanya ya hadisi dainao wa hunde shawiri yenzahe ewa Komori tide maopoza tide rusonti pia ngati mabomana ewa Komore wakati wa utia balbala harumenti daunu wakati wa utia fitna daunu wakati wa utia wa urumia shono de daunu vanuti azali haeche ngarzamba obana izorjo ujiviwa de kamru jabelu gumsese homaweni Jai Hamada Shamfi Sarkozy hezemba haizo pia wa Parisi wa harume miji ya hatu wa remama beye wa holelo majankudi mono Burkina Faso juzi ya ministre de finance hafanya détournement de fonds publics harengwa Ibrahim Traoré hamba ukana ye maraia na onde wa mhukumu shawa mhukumu ha amani hadore mama beye nere mwana mbuda na kasuha yeze mali uzitanda hu Wakomo ngamfikiru kana wakati wa utamu harbatu ndabaha ritambe ahe zavira ukarilale kweli
fatihu hasomo karjaharaya fatihu ngena kapasite intellectuelle fatihu ngena ze atupia na tina bukamba bahingi rais sha fatihu nge hakana nrongoza ufanya harumwe yenti voya konseye mbabahe hata mahamitanu nrongoza fanyishi harumwe yenti hasibabu fatihu ndazi za ukaleo mwanzo ya rengenti narambiwa ze rongo fatihu ya kotize ya konseye mbabahe atake konseye prive pendant 5 ans eze rongo fatihu ya zisaidia harumenti ndazi wakomora ya utongesa kale mwanzo ya renge plus ya mbabahe bahe kweli gumsese homa weni na domo lawe hahofumbuni belu wamhimilie wamreme masambi ukakweli hamerite dabo ya lona nrongo enri fatihu hasomo enri ngena kapasite henri hangu handahu bahari hazaloni azuma nazali hewa komore amfikiru kwa wakati wa ukawandwa watemu harbati dabaha hewa komore inde avenir ya henti ibanuza nongozi tahobanu azali mwanzo mwanahe yende ya jerele gashila he komori azali mwanzo yende ya jerele mwanahe yende ya jerele gashila he komori faida ya he komori halafu wa komori mdaza msiu habahi kweli embaye zinu nganzo ifanye hena mnainu ritini wa monarchi armenti amfikiru kana wa komori lazimu mjusezi toa siseza hatuda zinu dohamba ngabo si wasaru tona fikira zo jarumenti hiyo baborono haba hartosu utojoju auja fadhalike kafati hude arengezi yabo bahi ndungu jorenge passport ya nambuwe yata nationalite armenti hunu ya renge hewe ze voti zinu na zikede za mwiso za suma nazali reka mvoti haunro zihibwa reka kazjahibwa yonjema sheka zina yonota hawate muharbati banu kari juhara soma bareni bwa komori ratia muharbati mziro ili wandu wagabile mazemba hazinu hewe ahe zabira bwa komori keitina mzuwani keitina mumwali keitina mgazija wanungabo wandu wanzuwani uko kwa lawamba ukana wangazija warenge wandu mateka ekarudo taharangalie o wandu wawania oze mbwana zinu owenji wa wangazija wa uwashashi wanzuwani wawania oze haki zinu rizamba obanu hauko wanzuwano wenji watilwa wanjia harumejwe mharbati wahundoma pesa menji watuziwa hawinji ili wadiwa zendrongo za turnati na vanubo wanzuwani vanu fatihu yendabo hankilo yezi yabo bahi kabasi turnati tena wanzuwani na mwelewe hiyo Yesu alailio haba harumenti ndo usoveyenti de namna ya usoveyenti sha keitina mzuwani keitina mumwali keitina mgazija keitina maore haonti pia efalikinge lazimu ike nzima de namna ya udranger mbaezi ya sumanazali dabor sha wandu wa elewe nrongo nzima haukabanu idosode za nasa wandu wa lideri wa komori wakati wa he wa 2016 ze voti za kaurelo 2016 azali ya hundre azali hafanya mouvement ya ukana il faut faire tout le nécessaire re-éliminer sambi ne candidat wa sambi fahami zihisabu shakwaja shinda wa hundra hikma kari elimine fahami ujo kaurumando mwinyi baraka hadiwaza hizo wonti pia wadiwaza hizo mamadu hadiwaza azalabiri hende toinge banu nguri namuo hauko wanu warumilwa rama madura mwinyi warumilwa rumesho hiyo ngari nari elimine sambi ne kandida wa hahe fahami yatinji harumu wararu na rengazali rimbe 3e d'accord shakwaja shida waelewa kar elimine fahami ujo kaurumando yono bahanu mwinyi na mamadu wa jinasa na banu mikala wa uzamba tiparo zamba juzi ngabo ma autorite wa jirenda au malideri wa jirenda ukana ngware mausambi
ai ngware mawezi azali na Mungu ajibi wao izo zungrao sambi ngarduona na tena wa Komori. Mwenyezi Mungu narinike hatima njema, Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema, Mwenyezi Mungu narihenti na muori wenemba ezi asumana zalinu yende swankarobwe Hamade Ali Bongo ho Gabon. Insha Allah taala ngarduona na haheri na baraka nguna mjailieni bahanu mliyoke ngajara mwenye rehema banyu nize fami za hanyu. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa nafaa minkum.